na roboto rwasenchira yubukiranu dokurena asensemeli county ya Nyamira nigo egati ya abarai kurwa ase county ya Nyamira bakora wa amono mujumbe obrabu Moske Patrick Osero nigo banyakabikirana asomoiga bwa amatanga go kubania egati ya bali basiria obuma wabo Omobasokano yunyakabakwa nikwa asensemeli ya Kijauri ase abange abiro atamuna nerbuya serikali gochya kuligeria enganeyo nikoboigo Omobasokano iga bergo kwirira egati ya abanta bango siria amagimabu na tukumanywa no Muliketo Fred Agari Omujumbe bw'ebunge ya Burabu Moske Patrick Osero ngolitukulia lero ara Amasabo ase chinsemo cha Kijauri ebara mbarabale ase chirensemo Omobasokano nyara kabako korekana amatukabera etire abwasa abantu batatu baba bagosiria amagimabo egati yabo omugako yomo amo no murugyoye asegati jabalia baikirana ngamono mo sipidi egetaseni kyabanyanyimbo kya matatu abagambi kurwa sorogongoroiga kurwa chinsemo naboigo nabamenyi borogongoroiga egati yabaraibande. Hii stage iko hapa, hii katumbo ya stage kama toka kwa barabara kaingia hapa. Ndio. Gari ikiingia kutoka hapa inapata nafasi, beba watu yako, aenda kule chini, aenda ondokea. Kwenda kwangu kule. Na hii proposal nilikuwa nimesema hii proposal even before I came a member of parliament. Kakukwana chinga kecho nigo Moske Patrick Osero abolirie abagende ba boda boda gosuka kurwase parambarabale na gosuka guchiase echiro asara babekere ekibanda kyabo asibara babakobeka chibigibigi cyabo. Na nyinyi boda boda there is enough space hapa kutoka hapa mpaka Tindwari Maade. Si ndio? There is enough space. Mtu nabebea mtu hapo. Joni na yero Joni manambao wote wajae hapa kuliko kuwa kwa barabara. Nigoboigo aberega komentanga wikira lituko lye juma nige bimanyerelyo biranyara kwa bikubikwa sebara bune inchere yamo yokobeke kyorokerelyo ekyokira abege komanya abantu buna babwenerete koba bakogende kigali cyabongora elyo kigima kororanga amagima y'abantu ngo konywale ase okomenyo okuya. Alafu hizo strips pole namna hiyo zinakuona. Kisebe hizo abana bakwetu kusenane 8 small kids bwana DCC waligongwa hapa Kisebe because there is no signage, but I'm happy watu ya Kenya wamekuja wamesema by Friday signage zimeanza kuja zinasema 50 kilometers 50 kph namna hiyo na ramp strips. Mimi bwana Kenya vile umeongea kama by Friday hizo vitu hakuna, hii barabara mimi nakuja kufunga hapa. Nigoboigo Omosiko amubolirie mugavana bwe county ya Nyamira Moske Mominyaribo komente bintu biruganiria senya gitali Nyansiongo unenchera ya moyo kujebeka sekerenge kija ilio gokonya magima chinga kicheme Omobasokano buno yoiga obagoko enekigwa obwangoiga. Na hospitali yetu hiyo hospitali it is a shame that mtu anagongwa Kijauri anapelekwa wapi? Tenwek. Unagongwa Kijauri unapelekwa Kapkatet. Yaani hapa mguu uko gorobori kubonekana iga muntu takuvuga iga kubonekete. Gavana ni kwako. Ngoboiga mentanga nigabekire chiringi chimilioni 20 nsemo elioko cha komenta na kwagacha chibara cha Backstreet bunenchera ya moyo gokinia omucheyiga okijauri. Hata hii fence ya tea factory itaguzwa milioni 20 na wewe kama si abantu mpaka manyesi project kwa town. Town yetera beba minto Inkolipotera Getembe kurwasi chinsemo cha Kijauri ewodi ya Nyansiongo ebunge ya Burabu me county ya Nyamira inche Fred